Amma puingin pissarsertipput. Sitsidappaat аллартиллуилаагиппаат Jens Frederik Nielsen nikkut Mølgaard Christoffersen nillu. Амманингилақ таамат таллимассаа пуингинналлутик. Аммут тиккуарнасоригалуаакку анисимоо таамааттумик умкаарнамиут пуингиннаппут. Ikartingimmassuk tallimassaa Jens Frederik Nielsen amma Mølgaard Christoffersen puinginnapput. Allartilluarpuassut sattilappaanni. Anivoq tassalu puinginik marlunnik. 6-4. Nunatsinnersut siuarput. So 5-6. Sut periatallaqqapput hawat amatut. Good. 6-all. Suloqqap ikartinniarnerani suluarparluarlunga attorneqarsimanguatiarmat onkaarnamiu puinginnapput 7-6. kiullualaavissorput kukkusumik ikaartinneqarmat Jens Frederik Nielsen amma Mølgaard Christoffersen unammineqmi suluqqap ikaarteqattaarnera aatsaataam Schweiz-imi ikaartiteqattaarnertaanna puinginnannermik kiuneqartippaat Mølgaard Kirchimi kittuartoorluni suluaq ikaaqattaartoq Kirchim tiusipallattu piloriussuu noqartiminik kittuartuunguatsiarunaami 8-7. tissanoqartit kittuarsimatilluit anaasinormi suluaq noqartitakunngannut unilluaannarluni ikaangittuursinnaasarami taamaattumik 9-7. tamanna pingittoorniarlugu sulisuluaq ikaaqattaartoq maluuk kittian piarersmatitan tingupallattu pilussuungaluarpaa mannu tassa puinganamarlunnik unkaarnamiut siuarsimalerput quligiluaraarlutik kiannissatsimusiullorm sanilliullugu Jens Frederik Nielsen amma Mølgaard Christoffersen ingersalluataarnerupput maannalumaama affinerpingaussaa puinginnallutik 8 line.
6 over. 10, 8. Uinga taas. Amingaatigilerpaat. Sittip. Madunni timmikkoortup. Qiterpaarnissaanut. Ammi. Quliluussa. Jens Frederik Nielsen. 10. Malu Christoffersen. Puinginnapput. Sulorarnermi taam pisoqarsinnaasarami sitsit malunni timmikkoortut assiingittoruussuarmi ingerlasinnaasarput Schweitzimi 6 over. 11, 9. puinginnappiaratik ingerlarersut sitsitaappaanni аллангуариатаарсиннаасарамик маннау тасса puinginamарлуиннарник никигаллутик унаиммиккоорто қитерпаарлугу минутимиссалиорлуу оқалоқатигиинниссамут периарфиссақарпут смиссерисеқаттаарниссам периарфиссиннерсаарлуит Jens Frederikut сулорар маанна икаартеқаттаарпаа таманналуамма илуатсисимаарфигалуу 20 seconds. 20 seconds. Thank you. Eleven, 9. Play. унгусиппаллаамут 6 over. 10. путсинеқармат таманна нунатсиннерсут пуингиннассутигиваат тассукуа титарнери тунерлиит марлууппут тааккуа илигииарнерми апеққутаасунут илааппут 11 all. My decision. тамармик аққанилераарпут титарнермик накутиллиисор такунниссиманану уссерсуалуартоқ тормери пингаарнеқ уани унамминерми илисиматитсуорнамминеқ такусианаёққутаралугу налилииллуни таамалу тасса тамармик аққанилераарлутик налингииппут маалу писса малу Christoffersen аама Jens Frederik Nielsen сиуарпут сулуақ тарсинеқарсинаанерсоқ унаммисит иллугииллутик тамармик акуеэққартуссаамассук ункаарнамиут таарсииниарнерат акуунеқангила 6 over. 12 all. тамармик аққанермарлораарпу тасса налернинартамут сулуақ тукками аниссанерсоқ аниссангиннерсорлуунниит налернинарлуни нунатсиннерсут сиуаққиппут 12. таматумууна ерсариссумик сулуақ илангарсимагунармат таарсинеқарниссаа куанеқарпо луатунгаануорнера илуатсинеқангиммат тамармик 13-нераарлутик маанна налингилерпут 14, 13. тасса нангаалаартумик иллуатунгаануорниақарниариарто ункаарнимиут акисипаллаттарпут маани тас тамармик 14-нераарлутик налингиилерлутик саттилааппаани Jens Frederik Nielsen аама малу Christoffersen унаммиллуалаавиппут аарамми мааннасиуарпут 15-нераарлутик 15, 14.
Maluk Christoffersen. Allartitiussaaq. Akiuminartamut Size over. inisimeqarniariartoq. Ungarnamiut illuatungaanoorlualaippaat. Kittiimtigumivia nakalatartitivilaanguariarlugu Maluk Christoffersen takanna piareeqqippoq. Аммалу пуингиннассутаасумик Size over. 16, 15. иллуатунгааноорлугу тамаммик 16-нераарпут Size over. 16 all. иллуатагууминаат иниссиинертик илуақутингалугу смассеринissаминнут ториарфиссарсиппут манна пуингинамарлунник сиуарпут Tjentan sættilappaanni iluatsisimaartoruussuugaat Jens Frederik Nielsen amma Maluk Christoffersen punamminerminni smasseriarnissamut priarfissiinaversaarluni ingerlaneq 19, 16. manni tassa puinginik pingasunik kinguarsimalerput puingit marluinnaat ungarnamiut amigaatigilerpaat uinunamminerma yugaasuusinnaanissaminnut kinniisuli аллангуисоқарсиннааву тассалу puingia taasiinneq amigaatigilerlugu 20, match point 16. uinunamminerma yugaasuunissaminnut puingit 16-iat tikillugu Jens Frederik Nielsen amma Maluk Christoffersen immikkortuappaani unammilluataartoruissuupput Size over. puingi pingasut 20. kukkunaversaaqqisaarluni puinginnassutigisinnaagunikkit agummassinnaapпут аернаатуиннаангиларли тассалу таамаалиллутик ункаарнамиут инусуттуаққат аама пиккорсериивиссимасут уинунамминерми унамминера таллимаанна аюааппут тассууллумиккут калааллит ункаарнамиуллу унамминеранни унамминерат исигиннаарииккагут аканна Jens Frederik Match won by Hungary 21-9, 21-17. налорнинартумут писоқарнера тормеримут оқасеқаатигитсиарпаа тасса уллумиккут калааллит ункаарнамиуллу унамминеранни унамминерат исигиннааккагут уллаақарфанерму тааллартиттут итериссартуут исигиннаарсинаасаат арнат агутиллу акулерииллутик илигииарнеранни Maluk Christoffersen аама сиссилеусиниус киакупуутилумут таниалеконтамуллу ajorсарпут 21-4 Europami таава арнат таасиаккаарнеранни Саралинскор Jakobsen Vivian Santoratsimut ajorсарпоқ 21-14 21-12 таалуангутит таасиаккаарнеранни Jens Frederik Nielsen 21-7 21 Europami киакупуутилумут ajorсарпоқ. Thank you for being here so shortly after the match. Yeah, Jens Frederik, how do you sum up those two ties against Ukraine and Hungary here in Sursee? I think it was difficult. The first day the shuttle was really fast, and we can feel
that we're not used to this level and this speed and this tempo, and that's why it was difficult. But we learned a lot, and it's really good for our young players, especially to play in events like this. Also, you had still some matches where you were close of, getting a win, and so do you feel could have been even a little bit better from the result? Yeah, of course we would be happy to win a match, but this level is so much higher than we are used to. So the focus is not winning as right now, but just to play our game and stay in the matches. So in that term, we are actually pretty happy with the tournament, but of course winning a match would be perfect. You mentioned it before, especially for the young players, these are great experiences. They can take away a lot of good information. It's so important as a young player, especially in Greenland, where there's a lot of traveling if you want to compete. For those, I think this experience is really important, and they will get a lot home they can work on, and I'm sure they will be pretty good in the future. Last question, how did you like it here in Switzerland in general? I think it was good. I think the event is really good. We live good and eat well, and that's the best we can like. The shuttles was a bit fast in the first day, but they fixed it, so it's okay. It's fine. Perfect. Thank you very much, Jens Frederik. Thank you very much, Team Greenland. It was good to have you here, and all the best for the future. Thank you. Таамаасиллун тасса ааққиссуусанингаанни Jens Frederik Nielsen аперсорнеқатсиақарпоқ тасса Jens Frederik пеққарторпаа унамминерни ситситиута юаангиккалуарлутик унаммисақаттаарнерни пингаарнертут ангуниарнеқартор тассаасоқ сапингисартамаат унаммиллуарниссақ унамминертамани таманналу илуатсиллаттаама таама нааммаисимаарлугу таавалаамми илангуллуа пеққутигинеқарпоқ калааллит унаммисартуини инусуттуаққат инерсимасунут икаарсаалиивиссут икаарсаартимма аллартерерсут мисилиттаккатигут писсарсинерат қаноқ қасеқарфиинеқарсинаанерсоқ тааманналу писсарсиссутааллуарсимасоқ Jens Frederik Nielsen пуннерлугу унаммисақаттаарнеқ налеқартуруйуссуартут инусуттут нунатамалаат унамминераанни периарфиссинеқарнэрмиккут тааматут пеқатаанера таама налиторуйуссуартут Jens Frederik Nielsen эққарторпаа таамаасиллулу тасса иппассақ уллумилу Europami pissartanngorniunnissamut anngunniulluni unammisartut Schweiz-imi pisut малинааффингерерпагу таманналу қуанартамик килуатсиссиннаалерпоқ ааққиссуисут Schweiz-imi иттут кисалу Elite Sport Greenland калааллит тимерсортартут пиккориннери таперсерсорлугит анингаасалисартуусоқ сулеқатигалуу таманна илуатсиппарпут қуанақ иппассақуллумилу малиннаақатигатсигут Kalaallit